nawna selli thérapie. Salamu alaikum wa rahmatullahi musibbe julbe tedduɓe nokku kawontiram mo nder adna o wontiram ɓe Conakry, wontiram ɓe Kollangi, Beila, Senko, wontiram ɓe Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Victoria Park, PZ, wontiram ɓe Liberia, Broad Street, Côte d'Ivoire, Adjamé, wontiram ɓe États-Unis, Brésil. Merci Sidimo Nene Marama, vous êtes toujours avec nous, merci beaucoup. Alpha Diallo, Abdoulaye Baldé, bonjour, partagez le live. Ngaray soɗum Allah mo wi ka bimbiɗo kadi sendo den yoga e toɓɓe. Merci Masta de Guinesso, Baldé Abdallah, salamu alaikum. Aray ka aduna ɗo yo bana adama o ekkito wurugol gurdam makko ɗan, o ekkito wurugol gurdam makko ɗan e nder ɗuytorgol kulol ko habbaka, kulol l'inattendu. Kulol ngol ko kulol paralysay gol yimɓe, ko kulol wonaygol sombo yimɓe ronka wurude, kulol naadaygol yimɓe e nawnaje dépression. Ekkitto wurugol gurdam maɗan ɗuyta ko wiyete ko kulol ko habbaka. Jama Sala Jankali Umu Diallo, piiji tawɗi ɗin a habbaki, a jonnayɗi lowre, a jonnayɗi lowre ka nder gurdam ma. Ko ɗum wiyete la spiritualité, ko ɗum wiyete tawhidi, ko ɗum wiyete hoolagol Allah gongajo. Andi Allah andi piiji ɗin fof no mari fik, kala ko tawi no mari nafa a taway no mari fik, no mari fenade mum. A wawali famude ɗum ɗo, tu vas rentrer dans le religieux, rewa Allah jo tawata wona Allah jo gongajo wonɗa e rewde e battina e gurdam maɗa. Par ce que sa connectali appareil ma on ka courant, a neɓa felde appareil ma on. Hara prise ka branche ɗa ɗon aysi courant no e nder galle maɗe, mais on prise ɗon c'est que wala fonctionne, wona ɗon wiyaɗa ya branche. Mais malheureusement en yiya résultat on, mais inne no courant no ka nder suudu quand même. E wakkilaki yiltitago yaha ka disjoncteur ji contrôle si tawi comprise ɗo courant no arde makko no en valaka, parce que là c'est l'inattendu ko habbaki, ko ɓurɗen añude, ko ɓura ɗanninede e bani adama hande fi yo wonu contrôlable, ko nde tawata neɗɗo on wawata jaɓɓade konko habbaki. Si tawi a wuuray gurdam maɗa, gurdam newiɗan, a ɗuytay ngol kulol. So yi goɗɗo no hula mayde ha feƴƴita, o habbaki nde woni. Si tawi hiɗa habbinde bimbi ñalorma kikiɗa tumu man, mi inna a hulata, ɓay ko noon Allah tagiri koye ganda kon ka fokkutuɗen ton, koye ganda koye ɗe wuli, mais an e luttuɓe ɓe nakulol gotu marɗo, nakulol gotu. Parce que an hiɗa accani lowre ko habbaka l'inattendu, surprise, tout peut arriver. Ala on calcul mathématique du futur, ala calcul anga jonnaka machine tappowo hondu waɗata janggo anga ma aja ajma layɗo, ko hiɗa andi ko a habbaki no ara. Siɗa faala wuurde gurdam maɗa, il faut rentrer dans la spiritualité. Ko ɗon wawata ɗuytude kulol mayde, parce que a habboto konko tawi c'est l'inattendu habbaka.
nawnare basal sertigal problème ji perdugol gagnagol wurugol bani adama si tawida faala wonde un être humain heureux a saloto goɗɗo yaltine e neɗɗankaku yagal ɗum enata déshumanisé politique mo ɓalejo woni gollitirde o ko politique ɓoroma dambe bani adama fes diina ka bani adama ɓalejo fayda woni gollitirde kan ko ɓuri hewde kon koko yaltintama e bani adama yagal aadaji ɗi wona ɗa hollede ɗi koko yaltintama e neɗɗankaku yagal par ce que neɗɗo wiyeteɗon bani adama ibnu adama neɗɗo lui n'a aucun problème avec l'inattendu non ɗaro pay kon ndaro bobo ƴeewu ƴetta bobohoy ko heɓali duuɓi 5 a tawa hiɓe accani place ka gurdam maɓɓe hunde nde ɓe tawi ɓe anda ɓe woowa piwum taw kum ɓe anda bani adama mo ɓe anda piwoye fijirte koye ɓe anda ko ɓe yiyali hande aye bobon tun sa addi piwum kesum kum o anda hare mo humpa mais ko honno on bobo janɗirta so yi piwum kesum ko yo dogu o faala kañumde na yo ɓattomo il ne veut pas découvrir wallitiɓe ɓen fof gadna ɗo kala ko yiɗa invention ji ma exploration ji ko yimɓe gollitirɓe o formule ɗo ko ɓe habbaki kon ɓe accani ɗum ɗon loore ka gurdam maɓɓe ɓe jaɓɓi avec un cœur ouvert et un esprit ouvert babba golleno ɗo si goɗɗo yaltinima e neɗɗankaku yaga naadima e diina ko e fedde yanoyta fedde ya même pas de place à la place ay ka fofa parce que tout est structuré fedde à la place ka fofa fofo ɓenno ton clan ɗum wiyete fedde. Merci David Palmer, merci Tougouman Ba. Donc pour être heureux il faut faire de la place à l'inattendu. Si tu as vu ton hirafala wonde heureux, l'objectif de cette page ko fiya won heureux heureuse, c'est tout. Parce que nyande Allah tagaynoma il était heureux. Donc pour être heureux il faut découvrir ta mission, pourquoi tu es là. E ko honno non wawirta humpitorade ko fi honɗum hiɗa ka aduna ɗo si tawi hiɗa e nder pooti goɗɗo là c'est difficile si tawi hiɗa e nder pooti goɗɗo par ce que siɗa e nder pooti goɗɗo sona ko holluma ko gayyata e ko kanko ko ka nder pooti makko wonɗa sona ko holluma ko gayyata mo hippima ɗo joni horde koko woni ka nder horde ko ganduɗa fi sa yalla ɓanti kammu makko ngo wallini leydi ndi o ɓanti kammu ngu ha ka tawata wallahi jungo hewtata ko wi kolma c'est l'infini hiɗa faala jawdi ala hattode jawdi ko chiffre ko limore ala hattode ko ammari hattode hiɗa faala gandal ala hattode par ce que hiɗa faala miijitegol ala hattode ko hombo non wawata wadde ɗum ɗo ko on mo jaɓali goɗɗo ɓortamo doleke bani adama parce que une fois ɓe ɓortima on doleke c'est fini pour ko aray hande kadi ɓe jonnama machine calculatrice du futur piiji ɗin fof iɗa doit andude tu dois contrôler à la lettre hakkunde ma e wonki makke hakkunde ma e moodi ma e ɓengu hakkunde ma e ɓiɓɓe ma hakkunde ma e lamateri si ko alan ɗo tu veux tout contrôler ɗo golle naati sika ka diina il veut tout contrôler wappa si Allah ari ha o wi'ima a yiyatala
donc andano way modi hebu hakkil so ari ya wiima diina kan ko kanko cippinika so ari ya wiima aynugol konko cippinaɗon ko jum mais waɗi fofto tranquillise toi Allah wona bemma repose toi kala kad goɗɗo haali inde Allah pocoko kori waɗo doyi ko Allah wi wona bemma kala ka goɗɗo haali inde Allah yeyita yejjitude ko Allah wi Allah mo sutaki mo halfinali makko cippini ko sendidir wiwɗo Allah e wiwɗo haalɗo inde bemma sendidir ɗin ɗiɗi par ce que bemma iɗa suti mo iɗa andi mo yewti fi bemma là tu peux résister mais mo yewti fi Allah qu'est-ce que tu vas dire arino ha hiɗen faala wiwde aduna o Allah ko ni wayi tellement que on veut tout contrôler on veut tout contrôler à la lettre mais donc ara wuru gurdam maɗan live your life hara a caali kulol mayde contrôlé kulol basal kulol accident kulol cancer kulol sertigal kulol ko habaka cafala ka yo kulol ngol contrôlé faut donner la place à l'inattendu tadi jonnu lore piji di habaka no wada ko ɗum woni gomɗingol bil gadri harana gomɗingol bil gadri beppale ko anda gomɗingol bil gadri wallahi ko habbaka kon si ari way ko non duwa won gomɗingol koddure ko ɗo wona wigol ko ni duwa ko togne ko fanani la résistance émotionnelle fi won ɗum jonnu lowre konko habbaka sabu si tawi tun ko habbiɗen kon arali kokoyen habbaki kon ari andi Allah wi en ka nder qur'ana makko piiji ɗum fof o tagi ɗum couple zawjayni couple ko kanko tun woni goto ko kanko tun woni goto ko duwaɗa hoolorade sa hoolori goɗɗum go gotum si couple makko ari a hoya mi fillito de wonno kanko ko o goto bajjo weddiɗo o waɗi piiji luttuɗɗin fuu zawjayni plusieurs plusieurs deux ko ɗon plusieurs fuɗɗi c'est que si a habbike hunde wotere Allah walle nden hunde wotere nde habbiɗa tawa ko Allah c'est ça la spiritualité on non o ratata il ne va pas te décevoir mais kala ko habbotoɗa tawi ko gun gotum habbiɗa e hille kun gotum wona kun Allah si contraire makko yalti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un si tawi a joganoki koko wona yewtede dow gal haray ange ɓutto wayno ɗiɗi karam ko batini ñaamay mocco ñaamay firoɓe koyɗi ñaamay yeyeɓe duwawuji ñaamay ça ne va rien changer parce que a gomɗina Allah iɗa jogui plan Allah on ko han iɗa mari garantie Dieu travaille comme tu veux woɓɓe wurinna no faala wiwde Allah ko ben maɓɓe
te ko ɗum woni ngi probléme wi ko iman woni ala iman ala iman mettere ala wakkile ɗaɓɓiton honno wiyete iman fi honɗum siɗa mari iman ko fotta tawa ebbere zarra hay si a naato yiite Allah danɓe a luttatato si tawi ɗa wowno jaɓɓade koddiroyji Allah ɗin ɗiya habbaki ɗin a woyi ko noon Allah muyri e ko honɗum min mari komi fiino e nder ɗum ɗo voilà un cœur réceptif et un esprit ouvert. Mais baba sa naati e fedde a naati e clan a naati e aadaji bonɗi ɓernde ma nden ɓe soka e nde woni ferma nde ɓe koto jon noon si tu n'as pas un cœur réceptif ala ɓernde jaɓɓotode na ko annduɗa ko jaɓata ko annda kon refu donc ɓe yaltinima e neɗɗan ka kum pay kun tawno kun si kun yii ko kun anda kun dogay kun jaɓɓo ko kun anda kon kun fiino kun ɗon pay kun warama ɓe addi mokoba wi aaden wi handi si ɓe inni mokoba en cikkay ɗum ko pular ko maninka ko aaden wi jani mo ba tadi hingi ɗon hingi jallu tun aaden wi jani wiyete mokoba wala maninka ayi wonali neɗɗo neɗɗo fof no habbi ko habbaka neɗɗo fof no habbi ko habbaka c'est à dire si tawiɗa habbi ko habbaka kon si waɗi juwatama bonnata hakkille maɗe bal finete woni mais tawi noon a habbaki fodila hombo fodduma no watama déchevoude watama ɗaynude aɗa wiya ɗaynila ko Allah pet hunnata fodare makko ɗewga nder qur'ana Allah wiyali nokka nder qur'ana bana adama no hunna fodare goy ko si a hunni fodare ni o inna hunni ɓeɗo hunni fodare de kono innali mo hunnade o wi ali bana adama hino yaafode ɗiɗo ko qualité ji makko hertaniɗimo ko kanko hunnata fodare kombo jannuma ngal gandal bana adam haasi fodi ko ñamade konto kayndi woni ñamade wonde honto preuve mum o yaha waɗa plainte si goɗɗo yaltinama e neɗɗanka ko naadama e fedde o naadama e kilan o naadama e aadaji haray ko neɗɗo piji ɗiɗi petto yiyata kan kono rawni no bawle eno rawni no bawle no dagi no harmi no moƴƴa no jaɓaka kodi goɗɗum gono ton ko wona ɗum fof Allah yiɗa neɗɗo jooɗiɗo jogii calculatrice plan Allah o yiɗama Allah yiɗa on gando tawɗo kañum fiyakeji Allah ɗin himo hooliɗi ko ɗum yawmal qiyama buy natoya yiite ɗan kono natta ɓe yiite ɓe aray ton hiɓe toña wo ɓe arda e hakkille goɗɗo no toñi ɓe ɓe hewta ɗon ɓe andine ko kanko toñi hoore makko o hewta ɗon tum ɓe na ko an toñi hoore makko tawa ɗum no wonani ɓe ngalaw woɓe ɓe ara yawmal qiyama hakke ko ɓe welti yo yiɓe toña yiɓe banni habbi wo julde goɗɗo e zakka goɗɗo e hajji goɗɗo ɓe mo banni na ko makko kon de wona ko naɓori kon de haaji makko wo ko goɗɗo naɓu ko wiyete haasidi o yaha noon ton hewtugol makko himo welti o sikka ko aduna ñawoje aduna o sikka o henda to joni julde goɗɗo e jakka goɗɗo
o haali inde mo ɓen ɓen no feƴƴino neeɓi ɓen naatino aljanna guluje neeɓi o haala inde mo ɓenna ɓen yaari ka yiide ɓaami on bono ñaawata menen le ɓe wina men gadina hay si menen men yaafaaki hay si Allah yaafi ka si menen waɗaɓe ɓen men yaafaaki aray ɓe ñaaɓe ɗon non ɗum mais ɓennama ɗum no gerɗi aduna ga président ma o ƴettuno décret yaltini woɓɓe goɗɗo yawno landitiɗo goɗɗum ɗum ko hakkude ɓe ngata goɗɗo frappe ɗo normal goɗɗo hendoma ɗo un vrai escroc o hendoma ɗo o règle propre na wimo toñuma anda kanko toñuma ay wiya weelaɗo o innama mo wawi moƴƴinde mbuuɗi ma mo jogui projet ji a yi iraalimo goɗɗum ƴetta jawdi ma nde jonnama innaga no toñila mo toñuma golle naati business ko yatam mbiyati jungo e jungo o jonnoma goɗɗum o jonnala gonno je ko talkoro mo jendela ko kayitijo jendela ko nas haɗi yaada e ɗum ɗo ko ɗum o mari ko o yeeya yeeyoɓe fenade o yewndema ko fenade o yeeyde jonna goɗɗum huɗo jonne binir nasi tañini deɗɗo o jon sa yeeye excusez-moi tañini ɗo joni sa yeeye madina sodugol goɗɗum ano nebbantiga a yeeyi sodugol bidor nebbantiga a jonni goɗɗo mbuuɗo excusez-moi je suis allumé o addi bidor o waɗi toon ndiyam ha heewi o waɗi toon couleur nete o jonnima mi sikkite a jaɓata par ce que a faltake toñude hoore makka donc yahayɓe yawmal qiyama ɓen no jogui no naati e feddiji par ce que ɓe hewtay kamɓe fedde maɓɓe nden aljanna on yarde ma hino tooña ɓe yiya ɓe naɓede ka yiite c'est surtout wota yaw yawmal qiyama goɗɗo no tooñuma yawmal qiyama mbiɗa tooñi yimɓe ɓen si Allah yima on alhaali ɗo mo sitti pelletiɗa tooñi yimɓe yawmal qiyama ko an woni tooñuɗo la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimun ko aya mo jangete sahiɓe meɗe meddi mo famde annabi Yunus o wi miɗa tooña mi adda ko Allah kam ɓe salla mi adda ko Allah kam ɓe yennammi mi adda ko Allah kam ɓe wi'a lanñañaña ko an tagi ɓe mi sikkadi wona ko ɓe ma ko ngadduɗa o habbanoki ɓay kanko koko Allah kon no moƴƴi fof koyo jaabu koko Allah kam mi yaddi min mi darano en ko fi ko moƴƴi ko goɗɗo wiyalan ɗum waɗata min mi darano galle ɗen fof min mi waɗa papa waɗo hakke ko ayi ɗum no moƴƴi kori o moni womo tooña o dogi o woni victime andi tuma kala yiɗa victime ya en sauveur si sauveur ala victime yiwayno ka hoore leɗɗo tawi gaɗen ko mo woni wiide mo tañini on dandaymo tuma kala yiɗa victime andu ya un sauveur quelque part wonɗo wiide non o fodda waɗede ɗum ko wiyede nationsin donc haray nde annabi Yunus wino no tooña andi sa wiɗa tooña dogay woni o dogi o acciti mission makko konno waɗi o aduna on moɗimo nin ɓe rongi famde ta woni victime aduna on moɗete way a hendiɗo ma o moɗete woni ta firingal façon go sa inni ko a victime aduna on hendotoma fottuɗo e ma wono
ko jelo yaltata e dewle hara no wullude no wiide oɗa no waɗimo no wimo ɓe yaaɓe yana e jungo bonuru waɗa parce que wullitoto woni so a wullitoto woni le pervers narcissique c'est à dire siɗa wullitade haray ɗa waywa proie ji ɗin fof bandaro boddi kokko ñamata kon foppo luuɓay kum si totiru no yawde ko bargol ngol ƴettata bare kadi ko même chose ngayi ko même chose. Donc si tu es une proie et à dégager odeur victime automatiquement buru jongo aray o aray be wuybe kadi be yata ka sera laawi be ndara on victime faynaki koko weemi wawata wattande passé no sikki goddo no da ko sauva dum donc o daranta ko gurna makko da aduna o modi annabi Yunus ngillingi ngi yata représente le monde des ténèbres kono gonno kanko wi e ko wiyete gonno certide la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kanko go wi ko min toñi anga wi ko min toña fabe okitaka mentanya komodi amodima kabenga Kabida, yes, anani be ala lo. Ko be ji ko. Annabi Yunus onde o jabuno l'inattendu peut arriver quand ma wi jago min toni. Qu'est-ce qu'il attendait? Quand on a bino ko jabbede. Oui, annabajo ngari oui nademo sodanemo biye d'avion veƴƴitanemo linse addanemo vinto ko Allah ko ɗum kanko wabbino o yew tawi on ɗum a wenayi fos mene ganduma goy kede ɓe gandama cogoti na en fo yungodayno ɗo to non e borro honto woni on Allahji mon da wiide o wi honto woni udditi kam mungum men dara na ko habbino baya habbaki il peut pas gérer. Pour être heureux il faut faire de la place à l'inattendu. Yana jangi diplômé photoji no yettede aduna on ko pelle na lawol feewo o yaltano non y a pas de travail non le gouvernement non c'est pas possible non walla tala koto walla la be walla afamade o sakkitoro onno kanjarine ma wona un vrai escroc e gouvernement bobbe gari ko dum yettata banna takko mo il va te frapper man joni non laisser de la place à l'imprévu, c'est-à-dire jonnugol place ka nder gurdam ma konko habbaka c'est-à-dire ko jabugol tu ne contrôles pas ko do woni la spiritualité ko do woni diina kan tigri ko hida jabi hida loyi hida jabi wana an woni jeru de fi ake aduna ko do kadi natata aljanna parce que do ayi way kadina hida weltani tagudo maw ko do kadi natata yite parce que sa jabali do ayi way kadina do hida darti tagudo maw ya tawa kanko kadi o weltanake ma jahannama direct. Donc la partie là c'est très important. Ko honno non wawirta accande lowre konko habbaka ko be heba piji didi ko be heba bernde jabbotonde ko be tawande udditi hay be fama be diina dans la spiritualité andu bernde mabbe ne no udditi ko mbono uddata nde bernde mashallah ko Allah ko honno non udditirta bernde de o yiyay anni on e ma o yiyay ndem moƴƴere taw o yiyay ndem moƴƴere yaltu e tooñe
yalto e supportugol tooñe sa woni neɗɗo supportowo tooñe Allah sukay ɓernde maɗa o faamintama diina aduna ko diina ɓuppi ka goɗɗo yima o ono rawni no ɓawɗi no rawni no ɓawɗi a ƴakka yimɓe ma yimɓe ƴakke ha taw ya Allah o innam min mi waɗanoma ƴakkuru tertodo yimɓe ɓen e koɓe yii konge koɓe faala konge hakkille maɓɓe nen ɓe rewa koɓe faala yottin tunko nulaɗa mi innano ya contrôle hay goto may angata o men nantammanin ka kono anñuwa wona joɗagol ha papiraɓe amen ma kayno ɗum mi nanatamaninka tawi ko fendo grève fendo révolte ɓe yi kasara ɓe nantamaninka ɓe nani goɗɗo noy nañowa ɗum ɗo wona joɗagol merci Hussainatou Diallo may il faut avoir un cœur réceptif buy e mon hande kon ɗum haɗi ɓerde nde wona réceptif c'est parce que ayi o neɗɗan kakuɗa ko ɗum itta yiwɗa hoorema wasina ko a leñol ma ngol fuɗɗiɗa yiide hoorema ko a fedde ma nden fuɗɗiɗa yiide hoorema voilà tu es un aventurieux tu es un blanc moɓɓe sikkino hay ko porto fuɗɗiɗa yiide hoorema voilà ko a kaydi ma ndi fuɗɗiɗa yiide hoorema ko a moodi goɗɗo ko a ɓingu goɗɗo fuɗɗiɗa yiide hoorema baw ko menen woni dimo ko menen woni waliwu wala ko neɗɗan ka kon woni iwi few yaha jogitoɗa ko tawata ko calɗi ɗaɗi ɗin iwi joni ka yiɗa o no huli no faala gerde Allah taguɗo on kañum kadi no faala wiide Allah kori kami hunde kaari ko andinta Allah ko a on ɗo ko an andinta Allah ko a on ɗo ko fedde onde wonɗa ko a leñol hombo la ilaha illallah muhammadu rasulullah woɓɓe yawa e yama gamina Allah ko minen woni nde fedde ko ina men ɗo ko minen woni wale kaji ɗin na suugo ka nalɗa emba ɗum kadi ɗo arino ɗanine subhanallah. Il faut avoir un cœur réceptif et un esprit ouvert. Sa yi lamɓe Afrique buy e maɓɓe hino jaasi sa yi goɗɗo no wara no soka no piya no raɗo oui ko neɗɗo lowɗo o hulu parce que l'inattendu ɓe calcula il faut kamɓe ɓe calcula dans 10 ans 20 ans 100 ans il veut tout contrôler bon si gokkum ari ton ko habbaka il peut pas gérer c'est pour cela ko ɓalejo tun wiyata ko o ɗo woni lanɗo hangon hara o peesade mo ɓalejo no suusi reedu ɓalejo no suusi reedu si lamateri raati lamateri lanɗo si o mortike he ko nambarano ɗo probléme no ɗo fitina molanaare lanɗo yo morto lamateri yo perdu contrôle ɗum ko fitina huɓɓini on tuma kawtal ma a hulay mo kawtal ma a hulay mo ɓiɗɗo ma a hulay mo kala ko hay leɗɗe ɗen a hulay ko amana molanaɗo hakkude yimɓe ɓe ko ɓalejo no suusi reedu ƴetta kartal ton goɗɗo inna lamminela ƴetta karta yawaɗa ton poƴƴo ko si tawi on wona ɓenduɗo o defay on goto ko ɗum woni wadde o defa on parce qu'il est faible il veut tout contrôler mande goɗɗo no loyi c'est lorsqu'il veut tout contrôler andi o nawligu fof ko faible manque de confiance so addata goɗɗo o nawluɗo ha feƴƴita parce qu'il veut tout contrôler parce que lui il est faible mo andi wala potentiel ko jogoro oya il n'y en a pas. Les gens ne viennent pas vers lui. Il faut qu'il aille. Donc il faut contrôler. Ohabaki kadi question ko habaki waro. Bani Adama
ara isanga arata yaha isanga yahata yalto ngol kulo ko do ka tawata en jonni lowre piiji den habbaki stay damari bernde réceptif en esprit ouvert hakkille udditiide ko do tun hebata sababuji waaway di man nawrude yeso jidi ko do bendata gro ko do goddo bendata ida daru piiji di daru maro daru fonni no hatto jini e ndiyam no hatto jini e hendu no hatto jini e nange en sa itti non nange tan ni dan na wuli mara ko ina nange na wuli ida hatto jini dum ida hatto jini ko adine ida hatto jini ko jamfoma ida hatto jini ko dayne ida hatto jini kenen ko piye ida hatto jini ko wujja ida hatto jini di piiji fi ya bayto kono doaka onano Allah wi nena ne janani benna Allah wi nela ko ka entere hoy mabbe koy woni tu kabe andi be mari gonga tu kabe tonya ta tonga nanata donc barki barkali kono kabe tonyete don fu donc Allah wi nela wala sa juge ko dum faites beaucoup attention si benida al yahuda jawto kisa inna ko kare an nasara inna ko kori dum ko jikkuji na yimbe ko jikkuji daga sa ba woni dum sa yi ko wela ma ga dina ko yaade entere humma ko menen julbe be sa yi tan ko yaada entere mi faamaali fi dum do kadi ko non ni har minana en ko woni wo ko kanyum no benna non al yahuda inna ko kaari benna kefero inna ko kaari da ko le ko jikkuna bani adama yo may ko do to wata avance de a jonna ma jawdi ya jeeru a jeral a tewti ke reedo e tuuba weli foti a tappi rakka bata banoki me formule mo wallinda on ko dum addanay ma ko perdi jabu perdi karam ko batini walla bile walla do awnene no ko di jabu ko fu afino to woni jabu sa jabi dim perdi ko anga habbanoki perdi ko aroyta hande kadi parce que jabugol mangol andinte modi a bugoy ke ka bugetta ko dum natma motel yo non sa jabi perdi di monno da yadde on kam motel ayide mo joni dimmojo ma on kadi dimmojo ma jogido mbudi ko cufa ko jogida ko yitata moy mum kadi be yaka hotel andi ko dum do wete aduna jaka nami ngo yiduno afini nawi na ko dalaba sa jabi perdi wala ko nyama ina la ko acca nyamugol dum do ya fatta nyamude nyamti jaka inna wi mi hato nyina nyamugol e restaurant mi hato nyina nyamugol ko weli tun jaka goddo kadi avec un 10 000 15 000 no way fe inde nyallan mais c'est l'économie ça a fuddi ka famu sa jabi fertidi wala wonno be wiide ben ko barki inna be wade koti be na ko huudada ko inna ko koti ko wada no da ko fu no suudi be haala nay be fu be na ko nene ko do yenne no nene makko nganda no dum dum gono njuyi mere ngandi so makko huduno mo do yeso anda na dum ko huudada ko ri ala barki nana dum don anda ko dum wondu wiyete parasite yalta bete ko wiyete ko lampu gerto lina tandi mo e gono non inna ram ko batine walla on jetta luttu koy nada mo don e hoggo wada mo kolombo wa stay wete afeta le ra yetti Allah nata non e nyamale jabata banko on wada mo boggo partenaire be wada mo boggo baba wata warto bete
may angata si annani jomiraɗo hakkilo sa nani jomiraɗo hakkille ko tawaɗo accuɗo lowre ka nder gurdam mum ko habbaki no waɗa anani goɗɗo no ƴakkito wo ko muudi wo ko ɓengu wo on no yaltitanimo ka o miija woy no yurmi so waralima yetto Allah ɓeto ko wiyete comme pervers narcissique o yiɗatama aduna il t'a jamais aimé pervers narcissique hiɗon wawi walade danki woti ange makko ara mo jogi téléphone mo testude woɓɓe goo o yaha e site de rencontre ji hay porno il est là-bas kono ka yaasi ko malaikajo de ko malaikajo ka yaasi de ko moko ba de ka yaasi parce que o sooda image e jungo dammiɗi pervers no wawi accude maka suudu hiɗan nawne a wata e darade ko ya ladu o yaha o daro e anniversaire ɗimmojo ma o yaha ko ton yiyatamo ka Facebook ko yeyi ɓe ama ton pervers narcissique ko ɗum wiyete fasiki Qur'an ɓernde makko nden ko hayre c'est fermé e ko an ko wonda wiide kamaria ka bengu wono woɓɓe kadi na ko nene an pervers hunde nokku none wono woniranma inna sheytane adu asukde ko inde goɗɗo haala inna sheytane aduwa ko fattakisu aduwa ɓe ari ɓe wayli fof sheytane ko iblisa jinnaji ɗin ko gayɓe ma dina kopi sheytane no wawa wonde an no wawa wonde ko nawna selde kala ko murti ko sheytane ya famade ɗum a naati e religieux aɓe yaltinte neɗɗan ka ko yaha woɓɓe wurinna woni no piiroɓe jinna goɗɗo hirayno ko woɓe sunni jinna wi min la ilaha illallah sunna jinna goɗɗo no sunna yiite awono wawi sunna hunde nde a yiyata ko no sunnirta c'est-à-dire fenande si woodi may wale kono no waɗi sa yaltinama e neɗɗan kaku ka needi ma ka diina ma ka politique ma ka aadaji ma ka relation ma ka expérience ɓe yaltinima ka neɗɗan kaku fes goɗɗo no yaltintama ka neɗɗan kaku si a jaɓaɗo a tawa yiɗa weltore par ce que yiɗa sikkude ɗum ko laawoy daɓɓoy ono yawgol aljanna en si ɓe innima wala no e jungo moodi ma no e jungo bira ma no e jungo kramko ma no jungo lanɗo ma ay no raɓɓiɗi e wiɗoma aljanna no woodi ko gollete no woodi ko accete andi ɗon ko golle iɗa andi a fena ya jeena ya wujja ya ñama e riba accutugol ɗum ɗo fof c'est pas facile mais si ɓe inni aljanna no kay janganena yaha ɗon dolle maaro dolle ordonnance ji hajju sikka ɗon ɓam mon frère rewɓe naata ɓe yiite ɓen noon sukkude ɓe ngala ɓiɓɓe modiɓɓe naatoya ɓe yiite ɓe sukkude ɓe ngala ɓengu a sukkude woɓɓe modiɓɓe woɓɓe yata ka yiite nene woɓɓe yata dina ɗo e goɗɗo le travaillement ko ɗum ɓe huuli le travaillement ah oui sa yi politicien africain no wakkili noddude e leñol ɓe hulu golle ɗe parce que convaincre une seule personne c'est du travail ɓe ɓenda si wawa no e wawa faire Facebook sa créé page a wata créer de contenu mais a heɓata yimɓe parce que là les gens sont libres de choisir mais si tawi non hande kadi a créé page on a wata créer de contenu kono e wirta yimɓe koya yaw ka hoggoji leñol ko hoggo fedde ko hoggo ko yaw ka hoggoji wa waño o faalaɗo nangude goɗɗum ko yaw o pirca ɓay o faala ka fellude o faala ka yaltude o jinda pande o pirca kullum kun nanay tun hawa kuma kullum kun ara fwe fere kun cuyi
non ngara yoti e obligé ka rabbidi to kon rabbidi ko nene ko to ko hunde wate hunde wo jogi kees wala ngira piide biredi ida tappude biredi e leydi ko nene goto imo wali étage e climatisé e jawle ko nene goto foko nene goto foko baba anda on to nene ma woni kanko to mo andi konto nene makko hunde wotere no rabbidi ayo nokkure ko hoggo himɓe waɗama hoggo sa ari a suɓay woni ko falla ko ƴetta ya may angata ko honto noon probléme on woni kono noon probléme woni si tawi tum ɓe yaltinima e neɗɗan ka ko ɓe artinima e gurdan daabeji haray façon gandi mo joguiɗa on no serti e gandi bani adama par ce que an gandi ndi marɗa ndi yiiɗa ko ndi anda ko welata ndi koko ndi andi kon par ce que ko ndi andi kon haray ɗum ɗon hinde huuɓi ndi imo andi modi makko e beteke dusana muru ɗo miɗa andi ɗo komi anda kon donc yomi won e beteke miɗa andi Espagne Italie ɗo bete France ɗo bete yomi won e beteke miɗa andi nde fedde ɗo beteke voilà ko andi ko o makiti ɗo voilà ɗo bete mi andi o fourni won o téléphone mum ɗo kon téléphone mum ɗo miɗa andi won eyata si woɓɓe soodi oto sigal weliɓe ɓenna ɓe sifaɗe ɗo tum ɓe sottande kadi yo ngal huɗɗiga mo soñjude c'est filmé c'est bizarre si tawi tum ɓe yaltinima e neɗɗan kaku a jaɓi haray gandi mandi en gandi bana adama libre na goto ɓernde manden e ɓernde bana adama en noom libre dimo na goto nde parce que toi tu es codé tu as été formaté et codé noy wa pisual a société entreprise kodaɗo hayna nada yon e téléphone go ara heɓi golle may haray hande kadi ngandi mandi ndi wonante wa biro ma c'est-à-dire haray ndi bloku ma ɗon kala ko ndi anda ndi sikka moƴƴanama wala hande kadi ngani ma ndi wonante woni wa biro ma c'est-à-dire hay piyum kumɓe hay si tawi hunde nde woni noma pi tum yahay ka ɓawa kuruto konto woni honto yaade ko yiidete pay kum kesum tu koñe on boni na wona ɓe gawni yeeyo yimɓe waddan yiina natiri ni wona ɓe on fimoɓe drogue woyi golle naati ko ɗum ɓen tan les parents hélicoptère o honane parents hélicoptère no contrôla ko ɓen ɓiɓɓe mo murtata par ce que o yejjiti ko bani adama mo Allah wi mawni ni sabu suuɓingol kanko yejjitino mo sukde ko téléphone mum si ɗum wi poccoko o waɗila ŋatila o yennila oɗo takila komine anene makko goy sella walla kono anga yejjiti ko aden heɓuɗa wona téléphone mum heɓuɗa nayi ɓay to on sotti yettugo téléphone nata ka paramètre change kala ko fallo koɗi ɗum banaɗa wanano oy merci Ousseynatou bani adama ko bani adama ɓiɓɓe ma sa heeɓi sappo mo kala arda e gurdam mum e jikku mum il faut contrôler il faut parti par là ngani mani ko non way kala lumbuɗo frontiére on naati ka gurdam ma tefata anda on bloqué woni raɗo wikko ko andi kon ko wonno nder ton ko ɗum ɗon ko andi kon ko ɗum ɗon ko anda ko non adna wayltoto woni goɗɗo hinna noon keefeere ɓen o keefeere may
haray kala ko tawi wona ko habba si ari haray o tigi no ƴetti ɗum ɗon wasina ko menace dan way ka diina sa yewti ɗo goɗɗum ko ɓe annda ɓe sikka o wayli diina ko fedde kari kon toɗo kadi iwri wattata hiila hulane diina mon kan ko naafigi jogiiɗo vrai biye wulata bakko non si ko jogiɗa kon no laaɓi mais tu es assurance ndaaru chauffeur ɓe ɗiɗo sino arde laawol police jon o ndaara e woni mo ala kayite on a tawa mo wuli marɗo kayite on mi sanfi o annda hay police no ɗo police o yiyay ɓe o annda hay ɓe ɗo mais oɗa yive tout contrôlé mo ndaara tun ka nder o tawal mo waɗanimo police jo inna o o inna me ko onno miɗa gera kala ka mi yaari police o a geraka no ka yeeso may yaw janga dina ma kan sendindira nano ñam jangata ko question réponse ko ɓena ulanan dina ma kan yimɓe ɓen ɗuuɗi Allah andano yimɓe ɓen ɗuuɗi an anda kala ko moƴƴi fo mum no woodi kadi ha ɗaɓɓa vrai on jogoɗa ajja ulane dina ma kan ulane kodi ko fo jogiɗa a yaltino bana adama neewi a yaltino bana adama neeɓi sa voyage ko ndaara sa hottay ka suudu ma ko ndaara sa jam bay ko ndaara a iwino bana adama neeɓi tu veux tout contrôler voyage ay ndaarne men no laawi no rawni jom bay no feppi feppa hottay e suudu feppi oyi atina penale may yimɓe no wawɓe ni ɓen ko yimɓe hulariɗuɓe yimɓe ɓe ala e kisal ils ont l'insécurité arne ko ndu no gaddani ɓe ɗum ɗo par ce que ils ont un vide c'est à dire goɗɗum no dowa hebbinede maɓɓe ko wiyete ko neɗɗan ka ko ɗum ɓorama c'est un vide donc hendu ndu garay tun ƴetta no huli tun ko ɗum ka yiiɗa won no jogui nokkugo par ce que tedda hendu ndu maƴe tun ɗaɓɓa ka jogo paw fi wota hendu ndu naɓu ɗum tedda ɗum nde ala nder ɗo ya en vide ko be wona neɗɗo taw si wawa darade ɓe yimɓe no wawɓe ni ɓe hato jini e contrôle gol moƴƴa si ɓe ɓuttina siko ɓengo maɓɓe siko ɓiɗɗo maɓɓe siko mo ɓe laami ko be ɓe huuɓidomo si ɓe wawa ɗanade si tawi tun ɓe huuɓinaki mo fit tum waɗi ko ɓuuri e fannude ils sont en danger huli reedu Allah noon dandu on ɗon wonde lanɗo par ce que ko warata kon ɗuuɗay ko o warata kon ɗuuɗay est ce que iɗa andi o agent secret des espions ils sont payés en fonction des informations jon noon goɗɗo no yoɓede tawa ko yoɓirte ko information ji ɗi o jonnata ɗi embere ko o feni wo ko embere ɗum o yoɓirte joom so ala buuɗi ko on no garata il va aller piéger quelqu'un a registra yimɓe filma yimɓe piéger yimɓe monta moƴƴanaɓa a yeehi hewtugol ma a yeehi lutti laakar parce qu'il a peur wona bani adama na bani adama il est trop faible Allah dando sufa ɗum kadi wonde jongal wona rewɓe ɓe naaɓiɓe ɓen pop tout le monde va souffrir et puis fuutiɗo no o yeehi ɓeɗo yimɓe ɗanni kono sakkitorta la misasa isolé ɓe maaye kara ils sont isolés personne s'en fiche d'eux ɓe maaye hiɓe weddi hiɓe jurmi personne ne va rester à leur côté sa wattani yila ñande ɓe maayata personne n'est là koye jungo yimɓe ɓe miija ɓe maayata tout le monde va leur fuir ko bana adama ɓuuri añude c'est quelqu'un qui aime trop contrôler a wata contrôle ko contrôle take ko keferan ka mi raɓɓindina o wiyete kefero o ɗum wiyete kefero nani quand tu cherches à contrôler l'incontrôlable le futur a wata contrôle ko on ɗum heɓa e ma a wata contrôle de ɗum mais ko honno gérirta ko heɓma kon ko ɗum wiyete julɗo tu peux anticiper mais a wata contrôle de ko habbaki no waɗa
wiiɗo noon contrôle ɗum ko ɗum wiyete kefeero may sa haalay ɗum ko ya sawndo wiyanoma naati aljanna sa udditi go hunduko ara e wi gonɗo wiyanoma go ɓi waliwo wiyanoma ko kañum wone gonga minen jogui gonga bana adama e gonga ɗum no woɗɗodiri beleɗe kam ala ko nelaɗo wiya jokku konko wahina e ma ta jokku beleɗe de ko beleɗe wonde wiide gonga par ce que ka beleɗe wiyete na fotana kono nene goto no en fotani ɗum ko beleɗe no fotte nge hore gonga gon kan senday woni mo kala wona e ka woni ɗo c'est ça la vérité sépare déjà sendugol haalangol ngol ɗo si kadi joni si dammi c'est à dire beyi e baali e kose e pucci e bolle fof no e nder hoggo woto si gonga kan ari beyi ɗin fof wona e nokku nguɗo baali ɗin fof wona e nokku nguɗo bolle ɗen fof wona e nokku nguɗo pucci ɗin fof wona kono gonkan ko noon gerata kañum no wawi wa un vrai commerçant ko waɗowo supermarché so ari o classe ay pimum be ka dowa c'est ce qu'on appelle la vérité mais mbe famaɗi o une vérité ko sorekol ɓawdi ƴetta bonoru e mbewa waɗa e kula wota ñande wo ka nder kula to bako ɓenna wala ko muñagol ko yurmede ko on nene goto a yigoy on fo guri mon ɗin no nandi kono ñiiƴe maɓɓe nenna goto mbaba kumɗa ko huɗo ñamata kumɗa ko tew mbewa noon wara e ɓenna ko ala moye may oɗo neɗɗo wiiɗo contrôle ay o huɓintoto ko huɓindetaka kon tawa ko neɗɗo hulɗo ko neɗɗo jaasuɗo ko neɗɗo nawnuɗo ko neɗɗo maapiɗo haray kadi ka yiiɗama o l'insatisfaction haray yondi anga yondinare no heewi e makko c'est à dire ko kala ko heeɓi ma kala ko waɗi o tawa no manki ka yiiɗama o no manki ko on no manki doginta yimɓe ɓe fop doga yaɓana tu vas mourir seul ko antum mayata voilà ka ɗo on lannode yewtere men nden aray ko etagol fama o spiritualité ɗo wawa change ko dowa changede ko wawata change ko acca Allah gérani ɗum ko ɗum woni dina islam ko ɗum woni koddure imanu bil gadiri ko ɗum ɗo siko moƴƴi ko ngari siko boni ko ngari Allah wala kanko andi ko addani si juutoy noon yeeso seeɗa a faamay a jaɓal ɗum ɗo ko on noon kefe bon hara ko ɗon nde hadde hannde assalamu aleykum wa rahmatullah